munini wa ndongo ya alaingi mbungeni ya kaunti ya Makueni Francis Mutuku ni waweta kanama wendekethio ala mwene nthi unaumetie kuondoa bajeti ya mwaka wa serikali wa ngili ile miongo ilina ina ngili ile miongo ilina itano no meane yawa MCA o wanza kika ainena akanane na kavindani ka isiso ya wasani wa maoni na kuikiria kwa kila mwene nthi kana kila mwene nthi wendekethetie nikikuikiwa ndini wa usevia wa bajeti MCA wa wote Felix Mateso nake akiweta kana milati ila itana kwata mwana ndini wa budget ino nikikuwa mustalini wambe ni budget ya mwaka ni uwa serikali livoti yake Caleb Chalo iseso ya muthia ya umbanya wa mawoni mamwene nthi kwikithia kana kila wendekethetie nthini wa budget ya mwaka wa serikali wa 2024 na 2025 iyikiwa ngithio chumwaniki musini wa wote kiwanzani cha Green Park musini wa wote kiwanzani cha Green Park wasio wa mwene nthini kana vaikuvindwa kindwa na kimwe nthini wa miradi ila mendekethetie MCA wanza wikilele Kalamba Francis Mutuku ulani wa chairman wa chama cha Wiper na munini wa ndongo yala ingi mbungeni akikithia kana tambunge nimekwikithia mawendekethio ala mwene nthi wanenganite meaniwa yana kwa yana vate kuvindwa kindwa na kimwe pyosi ni munini ndie tatazi sinundo no sia pano biti tathi mbunge ni matu nenga matu ya kimi jota nengania ni jete kichenda ki katika budget nitamea immunity kwikia ilita tonekana kweke mwako niteke mwako sionge kitumi ni chao nundu sino sio niteke mwako for example mwako netinandikie ECD teachers ainge muno bi around 900 of them alati nandikite nato ama confirm katika permanent and pensionable kuweza kwethia labor yitu kana ilaita wa mindo workforce yitu recurrent budget ni ambata muno yambatia muno biyo about 42% na the 42% yendekana ni SRC kana the budget UK 35. It is almost like impossible. Now ya lameti ya lile nitio confirm katika mwezi wa mwanza na mwezi wa mwanza tisio kato ibasi yangitambe kwa maiba nige na monde de gerende gela chamana kenda zo de chambia ko kugila de kwasia tenda patience itita tiemu no nundu wote ne tibioge lidie muno ne kwetana kiwo itita tiemu no silusia greening MCA wa wote Felix Mateso nthini wa seso yingi ni waweta kana mawendekethio ala mwene nthi unaumetie na makosa kukwata yana nthini wa budget ino na mume kwitha makisukumeya mustalini wambe nthini wa sevio wa budget ile kwitha ndiatia na yetu kuhakikisha kwa mwene nthi kana miradi ileta na capture nthini wa lisi ila ya nengano nitaminenga priority in the next financial year nikana wezethia andu maitu ni matetheka budget ya mwaka wa serikali wa 2024 na 2025 yikwatiwa kuvirukithwa mwai woto kwata mwai wa 6. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvo.